Assalamu alaikum урматтуу Ошкуар каналынын подписчиктери жана көрүүчүлөрү. Россияда биздин мекендештер бүгүн 2018 жылдын 18-ноябры биз Учкун мал базарындабыз. Учкун мал базарында бааларды сиздерге билип бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Мына бул сиздер көрүп турган эки асый ат экен. Жақшылап көрсөтүп коеюн. Баасын канча деп атасыз баасыны? Баасы 120 миң, ками барбы? 120 миң ками бар. Бул улакка үйрөтүлгөн бишкеби? Улагы бар. Улагы бар экен. Мына көрсөңүздөр болот. Ал жак бул жагынан алып көрсөтүп коеюн. Эки оң колу ак экен. Торутай. Бұл сіздер көріп тұрған аттың азы нарқыны сіздерге біліп береміз. Жашы қаншада екен? Жаңасы? Жаңасы дейді. Басычы басы? 60 миң. İşke üretiliyor mu? Bası 60 ming. Rahman efirden çık burada. Başka. Rahman efirden. Rahman silahsız. Sizler görüp atkan at işte eken. Ya o şan dedi. Basın kança dedi ya? Bası 120 ming. Kemi var mı? Ha? Kemi var ha. 120 ming kemi var bası. Uçkun mal pazarında turar. Bular 30 adırdan teştik degen bulanın at eken. Buna iyisi minip жақшылап көрсөтүп коет азыр сиздерге. Тамаша кылыңыздар. 120 миң сомдук атты. Улакка ишке бул эмнеге жарайт? İşte жарабайт улакка. Улактын аты. Haka ulan. Улакка кирип жүрөт. Жакшы, базарыңызды берсин. Бул сиздер көрүп турган болсо, баасы канча экен мунун? Bağırsa kanca. Баасы 50 миң деп аттыр. Ками болобу? Ками жок. Магазин сена. Жашы канчада мунун? Жазда 2 асый болот экен. Жакшылап көрсөтүп коеюн сиздерге. На, айдап койбойсузбу? Бул сиздер көрүп турган аттын аз баасын билебиз. Бул канча жашар экен? 4 yaşar. 4 асый. Баасын канча деп атасыз? 120 bin dolar. Баасы 120 миң экен. Ана кичине бастырып көрсөтүп коюңчу. Улакабы бу? Улактын аты экен. 4 maşına 2 kilo maşına. İşlere kat kafir ama sana. Улакка өзүңүз чабып жүрөсүзбү муну? Ha böyle. Жакшы экен ака, базарыңызды берсин. Бул сиздер көрүп турган эркек да. Ат жаңасы экен. Азыр гана сатып алып байлашты. Баасыны 48 миң дедиңиз. 48 миң болду экен. 48 миң сомго акам алып байлап койгон учур экен. Ака жакшы күндөргө буйрусун. Айтканың келсин, кам айтканың келсин. Наркымызды талап etсек. Мунусун да көрсөңүздөр болот. Бул деле бул эки асый экен. Буну дагы 48 миң сомго алышты. Бул сиздер көрүп турган кара бе. Колуну жок жалгыз экен, азыр баасын билебиз. 5 туулган бе экен. Баасын канча деп атасыз? 100 деп атасыз. Баасы 100 миң сом. Кеми болобу? Kemi бар екен. Ал жакты жанан жакшылап тартып сиздерге көрсөтүп коеюн. Базарыңызды берсин.
Бұл сіздер көріп тұрған бие болса екіні туып тұр. Жақшылап көрсетіп қойын. Басын қанша дедіңіз? Басы 75 мың сом. Екіні туған бие. Бұл сіздер көріп тұрған еркек құлындар екен. Қанша айлық? 6 aylık mı? 6 айлық еркек құлындар екен. Басын қанша деп атасыңар? Bası 20 bin somdan da kemi var da. Kemi var ekan. 6 aylık erkek kulunda. Yaxshilab tatib ko'rsatib qo'ying sizlarga. 20 bin somdan kemi var. Bu sizlarga ko'rib turgan biye kulunu bilan bağ bo'lib o'tayotgan. Basında bilib berasiz. Birinchi o'zini ko'rsatib qo'ying kulunu ko'n erkek kulunu bilan. Beyken lununu daha görsatip koyun. Şul ve bağ bol otat. Bağ bol otat. Lunu menen 75 bin so'mga satıldı hazır. Abul sizler görüp turgan bolsa erkek üretilgen tay. 2 yaşar eken. Kança dep atasыңар? 50 bin som. Kamichi? Kami var eken. Azırak. 50 bin som kemi var dedi. Yaxshilab tatib ko'rsatib qo'ying sizlarga. Üretilibdir. Bu sizler görüp turgan bolsa kaltatay eken. Yaxshilab ko'rsatib qo'ying. Bunday putu qo'li jo'n. Kelechek aldıda. Kaltatay eken, bağısı olsa 50 bin som kami var eken. Görsеңіздер болады Uçkun mal bazarında. Бұл sizler görüp turgan kaltatay. Bağısını 35 bin de attır. Yıldırıp koyunca 31,5'ga sırap atar. 35'ten düşüp beresiz da. Жақшы sırap turanda. Bazarınızdı versin. 2'nin düşüp berem enem. Açık ele ol. Oldu. Berem dep turam. Bazar, 1,5 talaş otar. bazarınızdı versin. Jow aşinem. Aytkan hiç kim satmaz mı bazarda? Bizden kanalga kattala elek bolsanız kattaluunu unutpаңыздар. Biz sizlerge har daim ушундай bazarda realдуу бааларды гана көрсөтмөкчүбүз.